Japp. Ja. Kiitos. Kiitos tästä. Kiitos. Det blev jämnt. Jag skulle säga, visst blev det jämnt. Ja, Ja. Joo. vi säger så. Så nu när ni har lärt er minst grunderna till Björneborgsdialekten och Elina har uppmanat er att flytta till Björneborg och allt, så nu ska vi belöna er med diplom. Vi har ju som sagt ett daghem här i Björneborg och våra dagisbarn har då gjort diplom till er. Vad står det? För goda kunskaper i Björneborg. Wow. Ska vi faktiskt få de här? Ja! Ja. Och dessutom så ska ni få någonting som ingen annan ännu har. Nyckeln till vårt kulturhus. Det betyder att med denna nyckel är ni alltid välkomna till Björneborgs nya kulturhus, kulturhuset Fini, som invigs i januari nästa år. Wow. Tack, Oj, Axel, Kevin och Jakob. Ja, tack så mycket. Tack ska du ha. Kiitos paljon. Kiitos Oi. paljon. Tack så mycket. Bra. Lämmin kiitos Jakob, Axel ja Kevin. Kiitos yleisö. Svenska kulturfonden i Björneborgin puolesta toivotamme oikein mukavaa Suomi-areenan jatkoa ja lämmintä kesää. Toivotaan, että ne kalsarikesän päivät on jo taakse jäänyttä aikaa. Tässä on nyt puoli tuntia aikaa siirtyä Raatihuoneen puistoon seuraamaan Kain tulevaa keikkaa, joten hakekaa hyvät paikat sieltä ja nähdään hetken kuluttua sitten Raatihuoneen puistossa. Lämmin kiitos Kai, kaikkea hyvää jatkoon.